ایوار باش بنیرین هجا ام ایرو جاره کدن گل برنامه رمان کوملگه به بابت کی به مجاره که کردستان لکویه باورابن به گمان او پرس کردستان لکویه پرسکه رتوریکه از او قاس او نینم جبو بنیرن چارپل مدیای از برسوا کردستان لکویه بدم بگمان هون توده جمن باشتر دزانن کردستان لکویه لی بیامن ام کم لسر کردستان لکویه کردستان هیه کردستان تنیه ام اخافتنا لسر کردستان بخوا وکا ولاتک وکا ولاتی کردان وکا تریتوریایک یا کو نتوه کرد دیده ام پر و پر کم دپیون خیره خوده جارنا ترک جمرا بهانه ددن که ام ویا متشفیک دیکن متحریک دیکن پرووکه دیکن که ام دیکاری بن لسر کردستان بپیوین بگمان کردکی به کردان را مروف کردستان ایزاح بکه پچکی اوه بكردي لما كم زيادة ما أوا بالتركي برنامج شملكي زمان دا قال سيدة عربشان مكريبو اللي از ببهانة يا كردستان لكوية از خازم إيرو ببرا نيرينة كي خوا پاربه بكم كو ام براستي لسر كردستان كم دپيبن کم و دکن پروبلم خیا سرکه یا سیاست خیا یا خباتی خی انتلکتوالی یا خباتی خی اکادمیک یا خباتی خی جواکی از نزانم گلو د برنامه پارتین سیاسی کردادا در رخستن کردادا گلو ام دخازن ناوی ما وره گوهرتن ناوی دوغو و گنای دوغو یاکو ناوی که چه علاقه وی بمتنه ناوی که کوج آلی دولتا ترک بزوری وکا سیستم که اداری یا کولونیال سر ما حتیه فرس کرن ناوی کردستان ناوی که دیروکیه یا کو جالی ترکان وجه ددما خدا هاتیه قبول کرن و وک سیستم اداری وک سیستم سیاسی وک جغرافیا وک ولات کردان یا اتنیک یا نتوی هاتیه قبول کرن گلو نابه قطبه پروبلم که سیاسی روزانه یعنی بیامن دورده که مسیحه که بری به چند هفته یان مجلس ترکان ده یکی
برپرسیاری پارتیا iyi رابو بقصد کو کردستان تنیه بقصد کو اویا او که ج پرپرسی ج وزیر ناخویی یا هندرین یا ترکیه خواست کو برسواوی بده برسواوی بده کردستان لکویه بیامن وزیر هندرین سلیمان سویلو برسواوی دا برسوا iyi partida bersiva iyi parti bedengmayini da evji bersiva carna mroftkare diskursa xa begotin pek bine evji çalakiyeke diskursive bedengmayina vi بیامن گوت اره کردستان هیا لی دوی ام بحثاوی نکن کو تنبه دریا فلسفه یا لیدری وی یا سروکومار ترکیه اردوغان اوا براستی نیرینه که پوست مدرنیست یا فلسفی که دما کو لسر تشتکی نپیوی او پروبلم تنه او تشت تنه yani de fenomena ra fenomeni hakikatan ra hakikat ew wekt hakikat de dema me ya heyama me de dema ku diraya giştî de li ser wê tê axaftin li ser wê tê ew kirin gotin diskursekê söylemeke avakirinê înşakirinê heye li ser wî او وقت او تشت هيا لدمكو ام سربيا نبيفن ام بحسابي نكن او وككو ام تكارن حسيبكن كو او تنيا شي يعني كو ام بيجن اوبجيكتيف هيا يا مادي هيا يا فيزيكي هيا لدجيانا سياسي جواكي كولتوري يا سوسيال دا جيانا سوسيال دا چه تسيرا بي تنيا چه رولكي بي فاكتور وکه özne وکه کرده وکه سیاست وکه اراده تنیه گاوا کو اب تنیه به نخو ام دکارم بجن کو او تش تنیه yani bedengmayine Süleyman Soylu bersiva iyi parti da le kesin vaki neteveperestin Kürt ev ki van da söyleme van da ev ne vaki em bejin İslamist ku باوان ام بيجن اوكي تقية وسورياليزم ميستيسيزم هي تصوف هي قواكو جوانجي يعني دماكو تشتكي نبيوي وكي بوست مودرنيستان دماكو سروي نبيوي وكاكو او تشتنية اوكي اللي نتوبرست مودرنيستن نتوبرستين ترك او دزانن كو دماكو دو للسربيا وكاكو تشتنية نبيوي Kürt henin ku behsavî dikin. Kürt henin ku behsavî dikin li ser wê dipeyvin û dema ku ew bipeyvin vê argümanî wan vê söylemê wan vê diskursa wan vê ser bikeve. Ew bibe derheqa Kurdistan de ew ê bibe rastiyê lewra ew ji wê ne ku û hem ew kesê ku ew Türkan hem serokê wî yê و مرال اکشنر خریطه کردستانی را کر لمجلسی همجی دولت بخچلی و ülküciyden her وقت بحثا کردستان دکن و دکن yani جوانه کو یا راستی دوی ام وکا تنه او انشا بکن yani کردستان هیا لی دوی ام و تخریب بکن بوی از دخوازم ببیجم کو براستی دمامه دا کردستان هیا یان تنه گریدایی به هلوستامه یا روزانه یا سیستماتیک یا کاروباری متودیک یا آرگومنت کرنا هبونا کردستان هیا و از دوردا او دکم کو yani hevi dikim ku ew axaftin li ser Kurdistan aktüel bibe û berbelav be Kurd di rojeva xwe de her weqt
چاوکو آنها سر زمان کردی پیون هر اینی شوی لسر کردستان نتنه جخورا و دناوخه دا لی درایا گشتی یا ترکیه داجی چاوکو هن پارتین مدکن چاوکو پارتیا پاک دوی گاوکو بحثا وی هاته کرن یا به مناسبتی شخوا او پرسیاری ای پارتی را بود مجلس دا ویا او که کر مخابن بتنه پاک وکاکو پروبلما پاک تنه مثلا کردستان بوی هوای درایا گشتی ده هاته او کرن او چند مها او نای قبول کرن يعني براستي لسيربيا من قالك فكري قالوا تشما دوي وريدا حتى او بارتين كنا واندا ديسا كردستان هي او بخاجي زيادة نكتن ببوليميكا بحثا كردستاني البرلمانتو المجلس تركان ده بس دهان پرپرسیاری قاشو جباجاری کردان پارلمانترین کردستانی هنه کس جوان رانه بو بحثا کردستان آوای لوره نگود کاریبو ایرونیک به جوایا مرال اکشنر خریطه کردستان را کاریبو آوای برسه لوره اشته امبرجن کاریبو ایرونیک شی بعد کاریبو مداخله بکن کو او مسئله وره مناقشه کرن قالوا كردستان باك ويا كردين دن ين كردين دن كردستانين كردين دن جداية يعني براستي مروف سر بياد فكرة يعني قالوا جداية از جام قناتكو اري او ديسكورسا كرد دا قلتنا كرد دا تجاه كردستان دا جداتية كي يعني بري ويا جارك دن دي سال مجلس تركان دا او كاتبو كرن مجلس تركان دا ديسا نقاش لسر كردستان هاتبو كرن ويقاوي برلمانتاري كي HDP انا هانا لمجلسية قو بلي كردستان هي او ددلي مدايا يعني كردستان هي ددلي مدايا پیوندی که لسر هلوسته که لسر کردستانی بونه او دیگه بریوی پرپرسیاری HDP گوتی بکو بله کردستان هیا لی کردستان جغرافیه که یعنی بکن منطقه امبرجن تراکیا چاوایه اگه چاوایه کردستان جی وکه وسا ناوی منطقه که جغرافیکه هناك دبجن بكا رجب طيب اردوغان بخاري قلت بو بلي كردستان هبو يلي تشتكي ديروكي بو او دم خدا هبو دم عثمانية ده هبويا اللي دم مدى تنية يعني ام بجن داويجو كردستان لكردستان عراقي هي كد خازن او بكن خازن كردستان بلا بچن لور كردستان هي لور كردستان تنية اواد نشان دكو هلوستن لسر كردستان دیگه وکا کردستان ناوروک جدایه يعني ديار ام معنين جدا واتين جدا لسرويت دیگه هي وديكن يعني چاوا ام بجن پرپرسیارن پاکه آمده او کرن جه در کاتولیکو او وی ناوی سر ناوی پارتیا خواه او کرنه وکا ناوی که دیگه که تریتوریال یا نتوه کرده تریتوریاله دیگه که سیاسیه دیگه که دخازه سروریا کردان یا لسر عرض خواه ولاتی خواه دیکن نه جغرافیا که ام بجن هرمه که کو نوارو کویتانی به سروشتا و داره گریداییه نه تشتکی تنی رومانتیکه کو کیف آمد دی وکا شاعران وکا هلبستان ام بجن والا اشته کردستان دبه کو تشتکی ایدی چو یعنی ایدی سیاسی
وقت تيجاه ناوروك بلكي نما يلي أو كيف ما جتي أو ددلي مدايا أم ناوي كردستان حزدكين تشتي كردستان حزدكين لي وكا ام بجن تيجاه كسياسي وكا أرمانجا كسياسي وكا أوكي كسياسي ناسنامه كسياسي نتبي إدي جيتشوية يعني وكا بويا بلي براستي هن أكاديميسيان تركاهنا از لبر خازم أوكي إدي بتشك بجوهرينم هناك أكاديميسيان تركاهية دبن يعني باشا هند بجن دما عثمانية دا كردستان هبوية وحيا دما أتاتورك بحث كريه مصطفى كمال بحث كريه لديروكا إنسانيات دا ديروكا ولاتان دا قالك ولات هبونا قالك نتباه هبونا تيك شونه يعني جالية دولة دن تيك شونه إدي أو مروف نكرة بحثوان بك يعني إدي وقت بيجن وكأم أنا هات كارن بحث سلجوكيان بكن يعني عرب بحث أمويان بكن يعني زانم شيء بكن قال لك بلاطي نسهية قال لك قلي نسهية قال لك كولتور ناس نمي نسهنن كو يرو إدي أم نكارن بحثاوي بكن بل حتى هنا كاد بيجن جنوسيد جهات كرن سر كردان قتليام جهات كرن لي أو تش إدي شوية إدي راستيا ما أوكو راستيا كومارا تركيا هي و سردسته سربره و برانيا كردان جي هم ولاتيه في دولتنا و ديگر وانن كردستان إدي تشتكي كو ديروكي دمايا يعني ديروكي دمايا از نيرنا خل سربيا ببجم ل براستي من بچك ليكولا من ديت كو ناوي كردستان وقت تيجاه تركا جمازي دتر على قدر دكه يعني أكاديميسيان تركا هنن كو هناك دجين تنك تجي بعد أم بجن أو نافندن لكولينا خدا أكاديميك دردورو أكاديميسيان عنده لكولينا السر كرنا بتايبتي جي أم دزانن كو دولة ترك خدي كردولوجية كه شرطية ودزي أو كاروبارن وساجي هر دايم كريه دوان أو كاندا لسر كردستان قالك لكولين هنا حتى أو حقيقة كونيزيك سي تشاوكانيين از وقتی من هبه از لبرناوی وان ببجم و چه نویساندیه او درسین جغرافیا درسین کتابین دما عثمانیان ده چوا بحثا کردستانی کرنه چوا بحثا اوکی کرنه یا راستی لکولین پیشی اوه در حقا او تشاوكانيين عثمانيان ده جغرافيا درسين جغرافيا عثمانيان ده كردستان جالي هن اكاديميسيان تركان اكو يا راستي دخازه بجكو بلي كردستان ده واتيا جغرافيك دا دما عثمانية ده دهات بكارانين وكاكو ولاتي كردان لی او نه تجاه که سیاسی بود نه تجاه که اداری بود نه تجاه که نوی او که بود او دوباره مروفت و باش سربیا بپیوه یک تجاه وطن یعنی ولات یا ترکا یا کلونیال نشان داده جوان را اواکو دما عثمانیان ده گوتنه کو کردستان ولات کردایه اویا جوارا تر اوک نای یعنی نورمال وکاکو اویا جوی قصد وطن بینیجیه وطن اوکیه وکات دواتای که سیاسی ده دواتای که نتوی ده اویا قصد وانه و اویا ابناکن ویا بکار ناینن یعنی ویا وکا قبول ناکن به اوک به کو ام بیجن خو او حس بكن يعني ام بجن وكا فشيرن دبجا اري راستك
Kurdistan velatê Kurdan e hatiye gotin lê çije yani ev ya ji wir tiştek dernakeve yani ev ya nayê wanayê ku ev ya wataneke yani welateke ewke tiştên wisa dibêjin ya rastiyê ku pêşîjê ku em dizanin ku gotiye Kurdistan welatê Kurda ye Erdil Ekrat ewke wane yani yekê Selçukluye di nexşeya ji dîwana Lugatil Tirk da sê sala 11 da Mahmud el-Kaşgarî behsa welatê Kurdan kiriye ji wir de ew ketiye ew çawa ew tarîf û tarîfa em bêjin em dikarin bêjin heya ciyekê tarîfa Şerefxan di şerefnameyê de yani hududên vî ewkê vî veke xerîte ew ketiye kitêbên dersê ya coğrafyaya Osmanliyan ew nakin ku naweşêrin ku em bêjin di dema Osmanliya de Kurdistan ji aliyê Osmaniyan ve resmî hatiye ew kirin lê ji aliyê îro ve ew dibêjin ji bo îro ji bo me çi tişt ji aliyê siyasî ve ew nake yani rol naleyse ji bo niha yani êdî ji piştî komara Türkiye'ye em bêjin welatek din heye îradeyek din heye û em bêjin aktörên din hene aktörê netewî ya Tirka heye ew dest danîne ser Kurdistan bi rastî ji aliyê me jî eger em divê li ser mesela dîskûrsa Kurdistan xwe tîr bikin xwe konsantre bikin em çawa li ser bipeyvin li ser ya bipeyvin divê ême jî yani konsantrasyona me ji dîroka me 10 salî 10,000 sal e Kurdistan di dema medeniyeta Îraniyan de di dema mêdan de di dema Osmaniyan de her hebûye her bixorte û dema ku navê Tirkiye tune hebû navê Kurdistan hebû eviya ew axaftin ew şêve axaftin ji aliyê polîtîkaya niha ya real ji bo ku em dikarîbin bi rastî rasyonal navê Kurdistan ji nû we ve ava bikin di raya giştî de ew têr nake lê tevî ya ji bo ku berî ku bêm dema komarê dema Cumhuriyetê ez ser mesele dema Osmaniyan de ji bo bikaranîna wan ku ewana dema ku behsa viya dikin hin rastiyan ve dişêrin dîsa jê ji bo ku ji bo îroya me rol neleyze ewa behsa viya bêjim belê Kurdistan di dema Osmaniya de jî weke têgeheke îdarî û siyasî dihat bikaranîn ne bi tenê coğrafyayek heremeke ku hin kesên Kurd eşîrên Kurd ya qebîleyên Kurd tê de dijîn ne tenê ew li formülasyona sala 16 da piştê Yavuz Sultan Selim û İbrahim İdrisî Bitîsî îtifaqa em bêjin di çarçûva Diyarbekir Beylerbeyliği da navê emaretên Kurda ya mîrektiyên Kurda veke eyaleta Kurdistanê tê bikar anîn carna vilayet, carna emaret, carna jî hükümet derheqa wan de tê gotin. Yani ew nayê ne bi tenê ciyên ku Kurd tê de dijîn weke ku Kurd tê de dijîn ew navê vê mekanê weke Kurdistan bikartînin na di ciyê ku Kurd îdareya xwe bi xwe dikin navê wan dera kirine Kurdistan. Lewra jî tevî ku li Diyarbekirê vê gavê jî dîsa Kurd di piraniyê de ye ji ber ku Beylerbeyî ya
Diyarbakır ji destê Kurdan derdikeve yani li hev nakin ez ê di bernameyekê din de ser vîya bipeyvim çawa çê dibe mesela Büyüklü Mehmet Paşa û İdrîsî Bitlisî li hev nakin û Beylerbeyiya Diyarbakırê dikeve destê Tirkekê Osmaniyekê lewra dema ku sînorên hududên Kurdistan wêgavê diyar dikin Diyarbakır hudude ne di nav Kurdistanê de ye. Çima ji ber ku Kurdistan wêgavê ne tenê têgeheke ku diyarên ku Kurd têde dijîn lê diyarên ku Kurd bi xwe îdara xwe dikin. Yani di wateya siyasî de ye. Têgeheke siyasî ye ew wateya Kurdistan vêgavê di sîstema îdarî ya Osmaniya de. Ew li hev kirine. Li hev kirina mîrektiyên Kurda û ya Osmanî li ser îdare kirina bi xwe ya siyasî ya Kurdan e. Ew tradisyon heya sed sala 19 jî heya Mahmûdê Duyem ya Sultan Mahmûdê Duyem dom dike, berdewam dike. Kurdistan têgeheke siyasî ye û hekê. Lê di evkê de di mesele ewa da ku di dîrokê de gelek welat hebûne, gelek millet hebûne, kultur medeniyet hebûne, têk çûne, êdî em nikarin bidin dûwan dewa wan bikin û dixwaz bikin ku em bêjin wa ew erê bi rastî wisa ye. Gelek kultur dewa heye ku mirov nikare. Em îro nikarin dewa împaratoriya medya bikin. Em nikarin behs dewa Şumeran bikin. Em heta li Kurdistan yan jî li welatên evka em bêjin êdî Nuseyrî, Asurî, nizanim Keldanî yan Ermenî bi xwe jî nikarin dewa evkê xwe bikin. Hani çawa dibêjin Rojava ya Ermenistan. Lê çima Ermeniyan hebaya li wê erdê ya Rojava ya Ermenistanê ku dibêjin ku dewa xwe bikirana ew hê ne dîrok e. Bi rastî akademîsyenên entelektûelên Tirka ji Ibn Khaldun gelek hez dikin, gelek jî hez dikin ew kavî têzaviyê ser dewletan ku dewlet weke însanan çê dibe, mezin dibe û têk diçe. Lê tiştek ji bîr dikin. Ibn Khaldun da pirsa esebiyetê heye. Dibêje ku gawa ku esebiyet ji holê radibe, esebiyet dimire wê gavê dewlet dimirin, welat dimirin, nasname, kultur, medeniyet dimirin. Heta ku ew esebiyet hebe, yani heta ku bi gotina me ya îro polîtîk îrade, özne, kirde, aktorê ku hê dewa wî dikin, hê dûwan dine, ew hebe, ew ruh nemiriye, ew welat dijî. Ji wê tiştê ku Tirk îzah dikin li ser Kurdistan, gotina Kurdistan, bi rastî derdikeve holê ku ew qebûl dikin ku Kurdistan heye kolonî ye, heye lê kolonî ye. Yani gawa ku dibêjin Kurdistan li ku ye, Kurdistan tune ye, ew behsa viya dikin ku Kurdistan kolonî ye. Yani weka resmî dewlet ew yani koloniya ku navî tune ye. Koloniya ku me qebûl nekiriye. Ji ber ku di vir de yani di axaftina me de eger em dikarin bêjin erê bi rastî eger li Kurdistana Tirkiye Kurd nemabana hemû Kurd asîmîle bana, ne tenê çawa ku aniha piranî gelek însan asîmîle kirin. Tewayiya Kurdan asîmîle bikirane, belê em dikarîbin bêjin erê Kurdistan êdî çawa ku ve di dema serhildana Araratê de ve
کاریکاتورک چکری بو و گوتی بو مخیل کردستان لور هاتیه گور کرن ایدی چو مخیل کردستان تونه اره ما بگوتا والا و سرکت ویا مادام کس تونه بکو خوابده دو کردستان و روحی و عصبیتی و ایراده راکت سرپیا نورماله جی کردستان جی تک بچه و دیروکی ده بمینه و چاوکو اوکینه تبی کو ج کردن مین نها سیاستمدار اکتوران را دان گوتن دان جبو او ببیجن کو مجی کردستان آویتیه زبلا دیروکه لملت کرد بپرانی هی ده خیال و خون و عصبیت و ایراده کردستانی بونه خدا دیجین حتی او ایراده هبه مخیل کردستان یعنی فیزیکی کردستان بلکی کاره کلونی به لی مخیل کردستان او روحا کردستانی بون و هر هبه و تشتکی و اما و در خورته ام چی قصد نشان بدن که براستی کردستانی بون روحا کردستانی بون هیا او قصد به دریا گشتی دنیای ده و درکه و هوله که ترکیه دولتی که داگرکر و کلونیالیست اگر ام ایران نکاریبن نشان بدن که ام ولاتکن و هیچ دخازن ولاتی خودی لولاتی خواه درکبن کردستان هی دجی هی زندیه هی دبن عرض دو و güney doğuyu da bin به فرمولاسیونی ده اگر ام نکاریم بیان نشان بدن ام نکارن داگرکری وان و او گوتن المای کو ام بجن ترکیه دولتی که کلونیالیست و نظام چیه وان نشان بدن داگرکری تنی دما کو تو خو نشان دادی که تو ولاتی که و او دوی ولاتی در روحا ولاتی بونه تا هشمندیه ولاتی بونه تا زندیه هزاویه جیواکی هیه کوملگهی هیه انسان تا نتوایه تا دوی دایه پشوی دایه و اوکی دایه بله دما کل پارلمنتوی او ترکی پر او ایشی خواده که و نورماله جبو جوال گاوا کو درکت گو کردستان لکویا دوی کردستانی تو کردستانی تو کرد رابانا و جرا بشاندانا او خریطه کو سروک وی را کریبو بشاندانا جرا جوان را جهر کسی را بروجان بساعتان کردستان دوی رابایا سر پیا به سوسیال مدیا خواه به پارتی خواه به کنفرانسی خواه به آخافتنی خواه ایشی خواه گوجه خواه بردانا تنی نشان بدانا که کردستان کوه جبرکو اوانو ام گلکی رودنن çözüm süreci gelo ava Kürt sorunu kabul kirin meclis evet çözüm çedebe çenabe em tiştin usadı pey çözüm süreci salin hafteyi ve dest bekiriye çözüm süreci her roş heye çözüm süreci dene em ev axaftine me karubarê me tiştê me çözüm süreci çözüm süreci ne tene ev roja ku em rûnin li bivan re sermaseyê em li hev bikin heta ew li hevkirina ew roja vê li hevkirinê heya em ya xwe hebûna xwe nasnameya xwe nikaribin rast înşa bikin rast rakin ser piya îtîfaqekê peymanekê axaftinekê bivan re bi vê awayî wê di zerarê me de be di rojên ku Kemal Kılıçdaroğlu got ku Kürt sorunu heye û parlamento ewkê vîdaye di van rojan de mêrik rabo got Kurdistan li ku ye ev ya münaqeşeyê dest pê kir yanî
got ku bi gotinekê din got ku erê em dikarin bi Kurdara hin ser hin problemên Kurda, hin müşkileyên Kurda rûnin bipeyvin li parlamentoyê yan li der parlamentoyê. Lê navê Kurdistan jê derxin. Em qabûl nakin. Yani navê Kurdistanê jê derxin. Kurdistan li ku ye? Yani bi rengekê din ji HDP'ye re got li parlamentoyê. Gelo siba eger em pirsa Kurdî li parlamentoyê münaqeşe bikin, hûn ê rabin bibêjin Kurdistan. Hûn ê rabin bibêjin Kurdistan. Erê yek kes ranebû negot Kurdistan, nexwe li hevkirinekê bêdengî anha çêbûye ku siba eger li parlamentoyê pirsa Kurd were gengeşe kirin, tê vê wateyê ku ew pirsa Kurd bê Kurdistan wê were gengeşe kirin. Bê Kurdistan wê were gengeşe. Ez ew kê bikim, yani naxwazim ser ew kadema Osmaniyê zêdetir peyvim. Lê li ser du tiştên esasî ez dixwazim ew bikim. Ew tunekirina Kurdistan ne tenê di saya avakirina Cumhuriyetê bi vê awayî çêbû, ew pêşî bi rastî dema ku Cumhuriyet çêbû, ew li wir çend tiştên balkêş ez ê ew bikim, bibêjim. Erzurum Kongresî, Kongreya Erzurumê ku em dizanin, ya ku destpêka mirov dikare bêje destpêka qaşo avakirina Cumhuriyeta Tirkiye ya îroyê ye, bingehên vî davêje. Ev ya veka Kongreya Kurdistan e ya rastî. Yani ser navê Kurdistan delege qaşo ev dikin, delege kom dikin, resmî yani ewka wan söylema wan ew e ku em ji Rojhilatê dest pê dikin. Yani ji Kurdistanê dest pê dikin. Em dikarin bêjin xilasbûn û damezrandina komara Tirkiye bi destpêkê de bi ji holêrakirina Kurdistan û di ciyê wî de danîna dowû dest pê kiriye. Dowû hukuku yani millî hukuku cemiyetî şerqî em bêjin hukûqê millî ya şerqî, cemiyeta hukûqa millî ya şerqî ya ku Kongreya Erzurumê ev dike, organize dike û wezîfeya evvel ya vê kongreyê ev e ku di ciyê Kurdistan de li ser navê Kurdan, li ser navê Kurdistanê şerq yan dowû ew bike, înşa bike û balkêş e ji heyeta temsîlî ya vê kongreyê de Mustafa Kemal ya ku zor xwe digihîne Erzurumê ji ber Kurdên Dêrsimê ku lê digerin û ew xwe di kuncika de bi ew dike we dişêre û ew dike bi zehmetî tê Erzurumê ya rastî. Ev ya wî bi xwe jî behsa xwe dike çawa bi fêlbazî, bi qehremanî xwe giyandiye Erzurumê ji destê Kurdên Dêrsimê ji ber ku asêbûne rêgirtin û nahêlin biçe. Lê yani tevî ewka Kurda ew dibe di heyeta temsîlî ya şerq de di Kongreya Sîwasê de Mustafa Kemal li ser navê heyeta şerq yani heyeta temsîl ya şerqê Rojhilat ya Kurdistanê diçe li Sîwas Kongreya Sîwas'ta beşdar dibe. Wezîfeya Kongreya Sîwas ev e ku
ناوی شرق جبو کردستان تصدیق بکه ایکو کنگره ارزورم ده آتیه او کرن بریار هاتنه گرتن و ناوی شرق ده کنگره سیواسی ده تصدیق بکه بالکش پارادوکسه وکو دناوان ده کردکتنه يعني او هيئة شرق يا وكا هيك كرد بمرايا جد دنياي را جي انجليزان را جد فرانسيزان را دن نشان كرن كو وايا كونغريا شرق چه بويا ارزورم كونغريا كردستانية يعني يا كردايا دوان هيئة تمثيل يك انسان كي كرد تنية د کنگره سیواس دا یک چار تنه يعني د کنگره ارزورم دا بشتر نبونه ناوی هنکا دانینه لکنگره سیواس دا یک انسان اکتنی دیاربکری پیدا دیکن کو برازیل یا خارزی اوکی زیاد الکاپ سیواس دا یک تنی دیاربکری هیا کنگره سیواس دا يعني اویات چما بحثوان دیکن دماکو بنگهن روشلاتی اداره سیستم یا روشلات د چارچوه جمهوریتا نو یا دولتا ترک ده آویتن به چه فیلبازی به چه تنبونا تمثیلا ایراده کردان کنگره سیواس وظیفه وی بر هفتهان به درنگ دکوه جبوکو ایش خاکاری خو او دلگاسیون ایش خاکاری خو برددن دچن لملت یا کا چاوا پیشیا کردا بگرن کو کرد و ایشوان پروواکه نکن تحریک نکن و کنگره خو بخواه و کردستانیان کنگره خو بخواه چه نکن کنگره سیواسی جی ایش بیکاری وی بر روژان درنگ تکوه جبر به مسئله يعني او بنجها كو ايرو دجي كردستان دا روشلات باشور دانينا او بسختكاري هات يداي يعني ام بكيجان تركارا رونن اگر بچك اقلي سليم با بچك نورمال با كو ام بحثا كو چاوا دجي اراده يا كردان كو دخازن بلکه yani دیسا de komare da دیسا de evka cumhuriyeta fıkra cumhuriyet projeye fıkra cumhuriyette beştar bebin vaka bermayin Osmaniye milletin Müslüman le evyad khazın لسر ناوی کردستان کربوناخه دینن لی مصطفی کمال چوا به سختکاری چوا به فیلبازی پیشیاوی دگره اویا دوی جبو هر کسی ایان به شخوا دنتوقی ده پس نخوا او قصد ده بجه وایا من بوی آوایی بوی فیلبازیان بوی پروژه بوی مهندسی آخه من اوسا کرکو کردستان تنبه کردستان سرناوی کرد سرناوی کردستان دوی پروسسی ده پیشتر نبن یعنی گنزی سویا بنگه روش یعنی چیبوناویه دویر ده سخته کاری سخته یعنی اوکی بنگه این سخته هنه بنگه این سخته کاریه هی اوا به 3 ساله به بیاوایی در باسته به نورمال انسان اکادمیک به لارگومنان بگره گلو وگاوه براستی ایراده یا کردان هبو کو کردستانی بوناخه بپارزن یانجی اوا بخارا بون گوتن یا والا ام کردستان دوجی کردستانی بوناخه برددن ام ایدی وکا شرق داخل کمارا ترکیه دبن ایراده کسا دی یک ترک کردکه ده هيا يعني دوی ويا بگره دوی ويا بکولینه لی بگومان نکاره پیدا بکه لی تاوی هر تشتی دخازم بیم اوکا داویه يعني بابت داویه تاوی هر تشتی ایرو دیسکورسا کولونیالیست یا ترکان
ji haqiqetê me bihêztirin. Ême em tenê xwe pabendê haqiqetên xwe dikin û em ji bihêvîne ku bi bawerî ya me heye ku em ê di saya viya de rojekê dawiya dawî de em ê ser bikevin. Lewra jî pir pasîf in. Lewra jî pir çalak nînin. Di axaftinê xwe de zêde wa tişta girîng nabînin. Em dibêjin me carekê gotiye em Kurdistanînin bes e. Ji bo me bes e. Em dibêjin em Kurdistanînin. Ji bo me bes e. Lê di dinyaya wisa jiyana sosyal ya niha jiyana avakirinê ye. Ez timî dibêjim înşakirinê ye. Berê sosyolog hinekê xwe bi ewkê dikirin digotin ev ya mühendisiya sosyal dike. Yani mühendisiya sosyal dike. Projeyê heye sosyal serê wî de ev ya dixwaze wê di civakê de wê guhertinê ev bike çünkü mühendisiya sosyal weka têgeheke neyînî bû ne pozitif bû ji bo kesên sosyolog bo kesên zanîstyarên sosyal. Lê îro dinya me bi temamî bûye mühendisiya sosyal ji aliyê her kesî ve. Heta dinya me wisa hatiye çêkirin ku wisa tê çêkirin ku di saya diskurs söyleman de wisa bi vê awayî tê çêkirin ku êdî em dibêjin em dema der haqiqetê ne. Post-truth de ne. Gerçek ötesi, hakikat ötesi. Em di demekî wisa de dijîn. Li vir negiringe tu taraftarê haqiqetê yan na. Ew zêde negiringe. Tu çiqas balkêşî, tu çiqas zêdetir tahakkümê dikê, çiqas zêde mas medyên te hene, çiqas zêde ser xwe dipeyivî, çiqas zêde dîtin nêrînê xwe belav dikî, ew giring e. Yani ew behsa Trump gotin yani ew herê zêde lê rast yani ew jî tam timsalekî post-truth simgeyekê bû. Lê îro simge ya min ji ya me ya Recep Tayyip Erdoğan ji Trump ewtir e di vî barî de simgetîtir e. Mêrik dibêje ku hûn bêjin Kurd tune ne. Yani ku behsa wî nekin ew tê vê wateyê ku ew haqiqet tune ye. Yani behsa wî nekin. Rast dibêje. Yani ku em behsa xwe nekin, em behsa wî nekin tune ye. Yani zêra ku dibin erdê de ye ew ne zêre. Yani ew zêre lê fîzîkî zêre. Lê di jiyana ewkê de çi rola wî weka giranbuha weka ew tune ye. Yani nikarî pê tiştekî bikî. Eger tu nikarî bî tiştekî bikî pê tiştekî bikî nexwe ew tune ye. Yani dema me de dema ku jêra dibêjin post-truth haqiqet ötesî de rola aktoran, rola diskursan, söyleman ku bi metodik, bi sistematik behsa xwe dike ser dipeyve ev heman di konteksta ew çerçeve ew ki de bêjim çözüm süreci de bêjim ew di çözüm süreci de aktörê ewkê yê serketî yê bihêz e. Çî divê demê de behsa ji ber ku em kengê ve Kurdistan pirsa Kurd bi şêweyekî vê çareser bibe. Kengê ve. Îro yan sibe. Lê îro herkes hem divê sürecê de em xebatê xwe ser dikin hem jî Tirk xebatê xwe ser dikin. Em di çözüm sürecê de ne. Kî argümentê xwe bihêztir, zêdetir, sistematik, metodik bikar bîne ew kes siba bihêztir vê li maseyê rûne belkî hin tişt ji ber ku divê demê de hatiye çareserkirin em viyan nekin Kurdistan yek ji wan e. Em dikarin gotina Kurdistan eger em Kurd bi rastî bi rojane sistematik eger em viya xwe re bikar bînin bi her awayî nehêlin tenê partiyekê lîderekê tenê li Kurdistan
ازیت ویا بکش همویا بکشن لسر ملی خو ام وک جوات وک کردستانی ام تبدا به باره هلگرن از سدی ست باورم کو ترک نکارن بجن ناوی و نه کردستان نکارن جبر کو هم دیروکاوی هیا هم حقیقت هم فیلبازی وان هیا کو به سخت کاری و ناوی گوهرتنه هم روحک عصبیتک اراده که خورد هیا کو ادی ایرو خودی لوی درلکوه به 100,000 انسان جبو و ناوی هاتن کشتن خو کرن شهید و او کرن قتلام کرن همو سر ناوی بیابو ام ایرو نکارن بجن ام ایرو نکارن رابن لمجلس دا بجن کو ودا تایدن سر ناوی کردستان هاته وکر او 40,000 50,000 شهید من سر ناوی کردستان ام نکارن رابن بیاب بجن بحثا بیاب بکن کو ام بیاب بکن ام بجن کو مسئله اما اساسی اوه جناوی ما دست بدیکه problem جناوی ما دست بدیکه yani hund bejin pırsa kurtune avaya pırsa pırsa kurt nave me sıxteye hun nave me jmestendine nave ki din danine me demek ki li Bulgaristan'ı nave Türkan guharandın girin evke kirin gotun şerefe me namusa me nema gun nav yani nav gava biçe şerefu namusa mrona Ewa 7 sale naveke din ve hun navin sıxte navin cuda navin acep cimera nime didin zelexandin eviye ne be şerefiye حقی ما هیا اخلاقی اتیک حقیقت به هر آوایی لی تشتکی مکمه تشتکو کمال فوزی بری 7 سال بود گو کردستان هیا لی وکا کتنه کردستان فیزیکی هیا به هر آوایی هیا لی معنوی وکا کو او دگوتن مخیل او مخیلیته یعنی ای öznel ای ایرادی ای عصبی او تنه ایرو ام yani جبر سدمین پر عجب بریکو انویا بکن شخورا پروبلما اساسی به یک دنگی به 10,000 انسان رابن بیجه پیشی ناوی ما ناوی کردستان پیشی اف به 1,000 به 10,000 انسان پیشی ناوی ما نبیجن چما از عجب مایی دمینم چما ام 5 ساله به مسئله هر گاوکو ام رو دنن شخورا برنامه مافی کردا مافی مروفا چه ریا دموکراتیک مروفتکاره ویا حل بکه چه تش تدیت او آسکاری پروگرام آزامی پروگرام یا ناوی وی ناو آزامی پروگرامه ناوی کردستان آزامی پروگرامه yani حیا شورش نه چه نه به حیا کومارا ترکیه تک نه چه ام نکارن وی ناوی خودی در yani شخورا بکن نه بیامن ام دکارن لی ام لسروی کار ناکن و دماکو ایکو خبات هاوی جدکن ایکو لسروی کار جدکن ام وات تنی دیهلن حیا دور به بامه ام ایرو رودنن دبیجن چما دماکو شیخ سعید رابو سر پیا سعید رضا ویگاوی نچو هواراوی گاواکو سعید رضا رابو سر پیا چما او شعفیین کردین نچون هواراوی انا عین تشت آنها امدکن انا عین تشت دما کل سر ناوی کرد و کردستانی بون یک جمع گروپک جمع پارتیک جمع انسانک جمع تی دارزاندن تی او که کرن ام خوددن آلی کی ام ابناکن وکا خودی پروبلمی خودی پرسکریکی نابی بله او بابت من قلت çözüm süreci vekiliye ew babetçî vekiliye û her em li ser bipeyvin ez ê hê dîsa programê bernameyên din li ser navê Kurdistanê çêkim gelek argümanên êdî konkret jî henin ku ez ê bi wan re bi Tirka re bikim bipeyvim tevî ku em bi Kurdî dikin lê îro bila ew qas li vir em bidin sekinandin lê ji min re bi rastî ez bawerim wek sosyolog ez civata xwe baş nas dikim lê ji min re mereqe balkêşe ecêb e paradoksal e
ام لسر ناو کردستان او قاس پاسیون او قاس جد ترسن البت سدم بیزانم چیه يعني سدم قوا كو ام بيجن كو كردستان ام ايدي نتني تشتين طلبين كو ستركتورا yapıya cumhuriyeti ne göre dikin Kürdistan beguman tegeheke ku او dikare müesses nizama kolonyalist ya devleta Türk tek bebe le neşerte vaya le Irak nave Kürdistan hata kabul kirin Irak tekne çüye İran modela İran per acebe yani model İran xwa weka netewe devlet ew kiriye li modela İran ya de mesela navu ew ka welatan de di dema imparatoriyaye nave Kürdistan wek heremek şî wek gîciyê etnik şî wek ew şî em bêjin nehatiye qedexe kirin yani bikar tîne bi taybetî evên ku referansê xwe Osmaniyê dikin împaratorî dema împaratoriyê dikin kesê weka Recep Tayyip weka Ahmed Ağaoğlu dibêjim Ahmed çi bû Davutoğlu û ew ê din ku ji wan veqetiya wezîrê ekonomiyê iktisadê ew partiya wan referansê wan Osmaniyê referans Osmaniyê be yani di pirsa Kurd de çareserkirina pirsa Kurd de Osmanî Kurdistan weke welatek esas digirt weke bingeh digirt îro ew her du ê ku ji ew kê veqetiyane bi şev birov nav Kurda de li bajarê Kurda de digerin ku partiyên siyasetmedanên Kurda ew qas negeriyane nav Kurdan de behsê dikin dibên pirsa Kurdî çareser bikin di mesela Kurdistan de çi difikirin Kurdistan heye yan tune neye Kurdistan bi şêweyekî sextekarî ji aliyê Mustafa Kemal ve navî hate ji holê rakirin yan jî Kurd bi xwe em bêjin dew ji jê qeriyan dew ji jê berin behsa ya çözüm süreci hevan o çözüm süreci ana heye her daim çözüm süreci her daim dema ku em li ser Kurd û Kurdistanê bi şêweyekî xor baş sîstematîk metodîk dipeyivin kar dikin bi hewra dibin dengekê müşterek hevbeş em aktorekî bihêz ya çözüm sürecî belê hevan min pirs hebin pirsa ez ew bikim tune be ez ê li vir ew bikim çixwe îro bin ew kê de bû pirsê de bû ku ez îro dest pê bikim yan na ji ber ku îro dîsa rewşa min ne baş bû lê ez doma ew dikim zû xilas dikim zû ama dîsa jî saetek çêbû belê hevano heta bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de her hebin